banyarwandakazi, bacunguzikazi, inshuti z'urugaga rwacu FDLR. Turabasuhuje, mukomere ku muheto aho muri hose. Nk'uko mubizi, ibihe turimo ubu ntibyoroshye na gato, kuko umwanzi yakajije umurego mu gushaka kurimbura no gutsiratsiza imbaga y'abanyarwanda batavuga rumwe n'iriya ngoma nkoramaraso ya FPR Inkotanyi. Ibyo kandi bikaba bikorwa haba mu gihugu naho bahungiye mu mahanga, cyane cyane muri aya mashyamba yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikigaragara nuko Kagame ari gushyiramo ingufu z'umurengera, tudashidikanya ko izo ngufu ze zishobora kuba arizo za nyuma, kuko hari ibimenyetso bitari bike bica amarenga ko ari kubyina avamo. Kubera iyo mpamvu, akaba yumva ko agomba gusiga yisasiye imbaga itubutse nk'uko yabigize umwuga. Nyamara muri izo ngufu zose akoresha, aragenda ahura n'inzitizi zikomeye, by'umwihariko ingufu z'abacunguzi barahiriye kurinda no kurengera impunzi z'abanyarwanda. Banyarwandakazi, bacunguzikazi, inshuti z'urugaga rwacu FDLR. Intambara yashojwe na FPR Inkotanyi yihishe muri M23 ikomeje guca ibintu mu burasirazuba bwa Kongo. Dukomeje kwibutsa ko nta ruhare na ruto dufite muri iyo ntambara. Ababivuga n'ababifitemo inyungu zabo zindi. Gusa iyo dutewe mu birindiro byacu turitabara. Izo ntambara zishozwa na FPR Inkotanyi yitwaza ko ije kurengera abavuga ikinyarwanda b'abanyekongo ngo baba bahohoterwa. Icyo ni ikinyoma cyambaye ubusa, kandi abantu benshi bamaze kubyibonera. Twibukiranye ko ubusanzwe abatuye muri utu turere two mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa biberagaho mu mahoro, batekanye, kandi amoko yose abanye neza. Igihe cyonyine bahungabana ni igihe FPR Inkotanyi iza yihishe inyuma y'imitwe yitwaje intwaro yishyiriraho, ikabagabaho ibitero. Ibyo kandi murabizi neza ko ariko bimeze kuva mu 1996, yaba AFDL, RCD, CNDP, M23 ya mbere na M23 y'ubu, abo bose bakoze amarorerwa akabije ku banyekongo no ku mpunzi z'abanyarwanda. Amateka arabihamya. FPR Inkotanyi ihora ishakisha impamvu zituma itera Kongo, igamije gusahura imitungo yayo no kwica inzirakarengane. Muribuka mwese abanyekongo bagizwe impunzi ku ngufu, bajyanye mu makambi yo mu Rwanda, bakaza kuraswa n'abashinzwe umutekano mu Rwanda, kuko basabaga gusubira iwabo mu byabo. Iyo baza kuba babangamiwe muri Kongo, ntibari gusaba kugaruka mu byabo. Ubu noneho aho FPR Inkotanyi yihishe inyuma ya M23 yuburiye ibitero mu burasirazuba bwa Kongo, iri gusya itanzitse, kwica abantu hirya no hino, gufata abagore n'abakobwa ku ngufu, gusahura imitungo y'abaturage, ibyo badashoboye gutwara bakabitwika, gusenya no gutwika amazu n'ibindi tutarondoye. Ibyo kandi ni mu turere twose bagezemo, twavuga nka Kishishe, Bambo,
Kasale, Kazaroho, Kanyangiri, Tongo, Kisangani, Kabizo, Kicanga, Binza, Kiwanja, Bunagana, Karengera, Rugari n'ahandi tutarondore. Kubera ibyo bikorwa bibi kandi bigayitse hirya no hino ku isi, FPR Inkotanyi na guverinoma yayo biragenda birushaho kwamaganwa ku mugaragaro. Abavuga ko nta ngamba cyangwa se ibyemezo bigaragara bifatwa bagomba kumenya ko abanyarwanda ari twe dufite umuti w'ibibazo byacu. Uko kwamaganwa kwa FPR Inkotanyi ni nko kubwira abanyarwanda ngo muhaguruke mwitabare, mukureho iyo ngome nkoramaraso y'igitugu, y'ikinyoma, y'iterabwoba yabaye gashoza ntambara mu karere kose k'ibiyaga bigari bya Afurika. Banyarwandakazi, bacunguzikazi, inshuti z'Urugaga FDLR, abakijijinganya n'abashidikanya nimuhaguruke muze mufatanye n'abandi muri uru rugamba kugira ngo nushaka kugira icyo yafasha abanyarwanda azagira ahahera. Akimuhana kaza imvura ihise, kandi abashyize hamwe nta kibananira. Tuboneyeho umwanya wo gushimira rero abitanga bose, yaba umucunguzi uteze agahanga ku rugamba, yaba umucunguzi wumvikanisha ibibazo by'urugamba turiho, yaba umuterankunga uwo ari we wese. Ibikorwa byanyu bigiye kuzatanga umusaruro uzagaragarira buri wese mu minsi ya vuba. Erega impinduka hirya no hino ku isi mu mikorere n'imitekerereze ya politike mpuzamahanga iragenda yigaragaza, kandi no mu nzego zose z'urugaga harimo hakorwa amavugururwa, haba mu mikorere, mu itumanaho n'ibindi, kugira ngo izo mpinduka zibyazwemo umusaruro ujyanye n'umurongo tugenderaho wa gahunda na politike by'urugaga rwacu FDLR, ari byo kurenganura abanyarwanda, gucyura impunzi no gushyiraho ubutegetsi bugendera ku butabera, amahoro n'ubumwe nyakuri by'abanyarwanda. Nk'uko rero dukunze kubibagezaho, turangije tubibutsa ko kwitabara no kurengera abawe ari uburenganzira bwa buri wese, ntawe twagombye kubisabira uruhushya. Nimushirike ubwoba rero, muhaguruke mukenyere, kuko urugamba ari rurerure kandi ntirworoshye. Twizeye intsinzi kuko turwanira ukuri. Mugire amahoro y'Imana kandi baherekeze muri byose na hose. Twambaye gutsinda twararahiye, twambaye gutsinda twararahiye, twambaye urugamba twararahiye, twambaye gutsinda twararahiye, twambaye gutsinda twararahiye, twambaye gutsinda twararahiye. Hamas, Hamas, abinyumamwe, Hamas, abiberena, Hamas, abo hagati, Hamas, amazi barayajya, Hamas, haba muri sipi, Hamas, haba muri koro, Hamas, koroseke, Hamas, na korosedu, Hamas, hose barayajya, Hamas, zongwe, 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 zongwe,